Hak bakat tu tadi di Noilam coba mulai serbu lepoi lebi namanya ko nebu bagilet banlu yu sentiu kum kadak kami cikin mau berburung yang riuha jonggeri bekerja sendiri ujungi usia tirasi bagi lepoi ini banlu yu sentiu hati hak badan umat Dr. Singh Hani Postin Central Library. Badani data nilaiwan bekshani pan perkre engkrum bat sedang ya ke program ku melembu hagani kecaka. Ngai kutlai hagani kupur yoglai rakendra ulari ulasuma yang apa iki iwe apre gemet kebukot kebukia balapelong ini mengilapan poi banwan hagani kecaka. Berkunjung ke sekian, boleh minum yang ini wei unai kerkuni, hakikam kita cuci pada kita tambah coba cikan begini. Berkantam bagian menjir balik yang berdei, balik berhatam nak kata kurung kejuru. So berai kejumpai kebakarpam, yaitu Pak Aden Medal Simon, ibarat Presiden Rangma, jaga Voice of the People Party. Nasyum yang terkabu, apa yang kita pilih, ki para dekat, ki para sipai, jaga Voice of the People Party. Ki belai poilang, hakajuk kajaka, hakani kesi. Hakmat lagi, ngabar bau, ya kemensim jaga jenis semua, jadi ba belai lamati yang ngan lagi, habis ini berkap politics. Theoretically, let's say, lakukan ladang ke experience, kumukna, kumupuli, ya ke subject political science, sedang nampak Sinatris College, nangka, berpoin dari school ba, Northeastern University, hak pemenang nama nilai di dalam dekian, nilai di dalam neki umpolio kejing star, lembagi Dr. L.P. Swani, bakunjung lupa, Dr. Batskan Merbo, kibalong kiparlo, kibalong itu lalu kecakap pulih, pada sungkeman, kasdang nak kecakap pulih, kecakap biang banelong parlo, kepoi pan, mengingat poi, hakaju ke political party, bak kedai kenomren, ini tu IP, kamdai kike, kaji poi bijungi, banelong ke Voice of the People Party, kedai kenomren, mendai bagi kuat, kenumur kenom, syaladi. Lada kelom, yang berai penyekut jadi collection, hari ini senang ke pemerintah, lani lada kelom, yang Dr. Batskan Merbo, ibu spokesperson, jawab parti ini berkunjung pada dokumen, by Dr. L.P. Swani, yang dalam kata melalui negatif jawab Voice of the People Party, dengan ini suatu bagaikan nomor, kapal peluang ini banyak dan hakaju kesan. Hakaju ke kendul, berhakaju ke parti, berngetskan, kamdai ke AA ke sejarah kat, negatifkan, kerana kecipnya kejumlah, nam tak AA ke babhan, ke baruan nam le syafan. Nasukumen, ada ayat play di badan, di belum kemampuan mana, kadai hot, theoretically, ngalapuri, ngasdang college, napoi university. Barang mana poi, barang menunkai, ya kini ke subjek kami keren bah, ya ke politics. Dari banyak ko, kami ni berke experience bah. Lese belah am ngasdam na zero, Barang ngasum hai kulai, hiba arden, kami ni kepor. Badai kejikitin nanti kejuni, badai kejingilam nanti kejuni, bakum ni, lese belah ngalong kumbang ngalong mental. Barang sekarang pun tak syukur, kibangan nan lagi, hak kejadian itu cuma hawide, bak kali ke politics. Barang sekarang, nilai ini kejadian itu kejuni, kau emily, mentala item, kali ke term pemerintah dengan term kebelai. Nilai sekarang bagi baru kepada dunia, ingin saki, ya ke nombor akan nombuna, kabagi ilai. Bagi ilang bu, bagi sekian,
baik nang yai kedau nanti nang ni semat nak kata jama nak kata jengi nang baru bangi sekian bala jengi trenang kejongi ngila kamanra yang tak jingkelan kaba kum kerja menriu ngala pada meni pur ngila akhmi nanti lasdan bala juang upat nang mulai wajuang upat nang mulai udah bopi upat nang mulai udah bopi pisah bopi spa bopi yang ini berkatai di simpan kami henry nonton kana let's see masusyak kena kumta henry hakadi ketinti ke bangta lengba kejemi coba voice of the people party kamulai kapeni ringkap dan bakal nongkrem konsensi ke malam nanti haswan lembat ke North Shillong konsensi berkunjung rupa ke Mauran Keneng konsensi bangun deh kumbang kiwei kimudur baru sikata ngidei kibriu kibastan ngidei kibriu kibadon nomrin bat ngidei kibriu kibadon kejingkit kli nak bentar kalau wei kepateng jogi khun kijongi bat kamolai konsensi nasoman ai kublei yowei kublei unang sosnam kamolai konsensi nasoman ai kublei yowei kublei bal ai kejingkusan kapapura ya the voice of the people party barangnya sekian baka jing ai kejongki kejingkusan ya the voice of the people party kanam lewei bat khimam babi barangnya sekian ya jing trelang pun party ngin nang tre syethem ngin nang tre ya ke AA ka bau patma u akmi lenti kamlo berasuk kumba play lengbai to short video presentation ka bangi peni ya ke jinga nanti ke jingi kok ke party hangle hapok mulai nai jingstan ibarat Henry ngiyopat ya ke jingjok ke badan burung kami berasuk bagi lawan hang tu mo kadang ni tam kajing sedang bak kelenti yang kajungi nang ni sekhmat kadang belum kelenti ke bajanan bak kamaya ke barang maya bagi hang bayar dulu yang di raigam nak kajing yang kajungi nama ni yuwanra ya ke politics ke ba kumma kadin no bak baru kini kisnen lagi po snen lapin kami lapin smotu baklan yang ni ke politics kumma kilapin kami barangnya sekian nangli syakma nila suki banang penjanai banang penbahan banang pensnotu yu patma omtam jomsang mulai nangli sekian ya kabri nutrep baca jalan menriu baru kawe barangnya sekian kalau kawe kumawang ini nama kajiki kai jom kita kebalik no aswa UMNI udah belum kuno, kini dah kawin kekat bagi pasir dan le. Ringek sekian, dah kejingelam, apa kejingelam cuma bak arden, bak lem bak voice of the people party, lem bak barin Edinburgh nomor, berdekat pengini lepur. Ringek sekian, ngin kedua nanti, ngin ai kejingan, ngin ai lupa, ya kejingkermen, nagam ta keri berkecah nuriu. Kenyok kejustu obaklah. Baka politics kalau kuntu kumbagi batai mensua kababakla kabakenriang kabajebo nei nangni sehat impact da kayet khmat kabathamai kayet khmat kabat pengi ya kajingsai da kajingbet kalenti bak ngeskan baka voice of the people party kan yalam upatma hakalenti kabet hakalenti kabadai bak kalenti kebanwanra kejingkermen khatam nak kata kalawai jogi longdien ki mandien ki jogi ya kalawai jogi khun ki kiti ki jonga ki jompi ngajong habapiwan berpinasno or voice of the people party nadu kinongelam ki bas bahmat nadu president rangba general secretary lembat wipiwe the court of the central executive committee of the party lembat ki MLA barok saud habangi pinasno ke voice of the people party nadu pasdan ni sotu nadu pasdan bagarai ke jumi batpinsno ele ke voice of the people party kade hello ke jing sotu habangi wan batpinsno ke voice of the people party
kadai kejinglen ladi. Klep kejinglen ladi. Ngadong adjo kini report komentar. Ngin la ban ya trailang but the voice of the people party. Nama kani ke party. Kamdei ke party. Kum bagi wei party kilayan haswa ban pin sutu bakla. Ya kita ke bukua ban pin sno bagi political party kibabun belek haswa. Dr. Batskan ibalah bahapan mino nak kita ibalah sesuai parti program lada dikeli join the voice of the people party kei ketong bejohi lambat penyo cuma kebasotan bagi dengerin the voice of the people party hadu mentara nak kalian jogi yong ngamdon itu banyak ya election badon sibun kiwei lupan Kibadan baka voice of the people party. Kibanda itu banyak ya election. Nregi join baka voice of the people party. Namar ki soto bagi donnya kadenta kabakongsan. Bantepat ya kalawai itu dari berkecat negeri berjuni. Kim cuma join baka party berjuni. Kum kini kinam yalam kibahmat. Kum awalong nanta. Dr. Batskan dan iwat itu Dr. Airpeace Rani. Banjoin baka party berjuni banong. Lada parti itu ke poyo kapor nginyo ban yo ke dok kendang nakali ka parti itu ni ban yo ban bat ya kita ki non political push ki political appointee ban bat kum kita ki chairman ki co-chairman ki vice chairman ban subai ya ka spa jauh pada nganam ban ya kata namar ni Dr. Airpeace ne ila Cranshine habis dia kata Barangnya sekian, kini kami mensir untuk berjinglan lagi. Jom way dekat jom voice of the people party. Kan lenoi. Kami sekian, baru napi kita belum sipai jom voice of the people party hangi pok mulai. Nasim ya kini kalah, nasim ya kini kabul. Ban ai kulai kerbang nak kita jadi iwe. Hak jigi kenduk kejana, bakat tu kami units. Bakam terleh hak tu segi, laku bakar naik mencuat. Abang akor ek president, ek secretary, nak unit di bapir. Lalu tu segi, pila pas bapir, pila pas bolingo. Haswa jo election, kajian teks segi WhatsApp, nak kalian kejuan, jadi kapan nak kalian kejuan? Kalau mana kapur, but hadir jo election, kinsin lagi, what bakan teks bakai play ki, apa ki groups. Bagi itu, balai nasional ini kata, nama kasno, kata kejinglan nadir jompi, kum kisipai, kibersiapkan jompa voice of the people party, ngaso bersyu ai kumlei, tanpa kabasu teks sebuah WhatsApp, ngaso kalau kabasting hadu kata, ngap ya kapur, ngap ya kekabu, kabakum kani, kabangiyo banyak kedua markat akawai kejaga, barang kuat berputar. Nak kalian berjemaah, nado kemensir berjemaah, barang kulai sibuk, yaki iwe, ngasoto, bagajian ketika ini, kau ke parti, hanya pok mulai, lem tadi, kau bawa kejadian a combination of so many factors, kamu kejadian jauh sibuk ki penlong, yang ini banyo ya kena kejinjok ke badan burung. Bat makin pipi film kadang bat wanra ya kejinjok coba voice of the people party kami apa mulai. Kulai sibun ya kejinglan ladi kejongki, bat kulai sibun ya kejingtrai sitom kejongki, bat ngangeskan kumbalong nabastan melipik itu video clip. Kani kejingan nanti kejungi hadu mentah. The journey so far, mau kembali layan, kadang lay tang ke jinstan, kadang tang jinstan. Kadang dalam sibun, kibang hap banyak trailan, kadang dalam sibun, kibang hap ban mana ki yaksar, ban rak yang kini kubur, namulan, ban penstu empat, yang kita kiwei kibang pakpoi ban sotu, yang kini politics kabanginya, ban tristom, dah kejigi, ban penstu yang ki para kerja kini, ki parlok ki jungi,
Ontang nak ni konstitusi ke sini. Nagi don rupat yang kejengkit kali. Banra rupat yang ni kubur. Yang ki para ke sini. Ki berada keleng kari kasih. Ban ai ki ke kubur. Ban pensu ki kumba ngila sotu. Ban ngeskem bagani kejian nanti ke sini. Namne semat wakala kadon kejengke kabangin hak yang kendu Henry kanompat kabasotana. Balik logol pastuna, wat lagi yang bakar iya keraidam. Nama kanomrim kabagi mijir. Nyatrelan day nama kanomrim. Baga Voice of the People Party kayema. Kanomrim bani warra ya kesinsha kakada kabakut kabasuba. Baklem kani kanomrim. Kesinsha kakada kabakut kabasuba. Kani tulipi. Kanom terjibut ban berkat ban ai kalawai kabasyan kalawai kabasuk nam taki khun kiti kijonga bat kijopi nasum ai ublay namar nasmutu kijiya iti kijuni lam tadai ublay do rekat ni ngin nom kumni kumangilom kadai kijinor kat kijoplay bat kata kapenbu hapo jongi ya kamensin bangin sokhia ngatit haba apik yang kini jadi ya keserta diri hamil po maulai. Berkam tam lele apik ya kenong ketkam kejongi hagi units ki bapir ki babun nak kenong ketkam jaga Voice of the People Party hidai ki batamai ki bampak judan bentang jangan kendal pun nak isi sepat ki belum kenong ketkam jaga Voice of the People Party hamil po maulai ki dai ki bampak judan bentang berke politics hagi ni kisnem bagi post dan kibalik no. Kerana kasin kabanikom nak kata jompi berkali kasin kabanikom nak kata jongan berdan bentang bernon aktif hidup ini hapo ke political party berngait sekian nang shikmat ngin nang shitong ngalong isyan ne ngom buk nan ya ketika dur hakapor kabangan kren kacikran kejongan ni upor kamne ai ka kubur Ndai kam tam hasil ini kebenta, hasil ini lah kekabu banai kubule ya pi. Haba ipek yang tigadur, pada haba ipek yang tigadur. Ngam kenal su menu bapak yang ai tigadur. Rei haba plek jemut haba ipek yang tigadur. Kapen menung pensil yang ai. Kapen kenal yang ai. Itu kikentian, kibangi keren haswa sampai election. Kemang haswa sampai mir, bangin let bertep ke vote ke jumi. Ngom pek juga dur khmat jengki khun ki jongi ngom ni kata membuat sarai haba pek ya ketika dur kita iki khun ki berada la tiap lengai haga sekarang bagi kita ndai ta ko pa ju bat keme jengki khun bagi pek dur khmat jengki ndai ka kham ta kalong ba ha pek ka ei ka kita hang dei po ka kenro kemio ya kalama Kio yang tiga jalan nak kot kebangin nak untuk apa? Mereka ketika hidup kepada kejadian itu lagi yang Voice of the People Party. Dah kejadian sosial, dah kejadian kiwa yang keti. Lakukan kot, lakukan jalan mereka don kejadian throw antai orang VPP Voice of the People Party. Kejadian kelalu hagi hidup kepada Bangai sekian, ipo iman Thai Voice of the People Party. What ihat kibar? Kita kecil kerman, haka Voice of the People Party. Bahan lagi ngom, kat ni kecil upaya berubah. Kat ni kecil saya, kecil natu kihat kibar kibar kumte. Hatu mana atau kibalong kita kena melam untuk Voice of the People Party. Hatu nyalakan yang ni kecil saya. Kau pada lagi, atau menyelesaikan, ya kali kejadiannya, bawa kihat kibar, hidon, nak letak jonga joki, ngai sekian, minum dulu, kan kenal ni, bagi sekian, akan nombrin kebangian. Om nak letak kejadian om kejongi mentah, rekam tam, bagi ai, ya kalawai, kepada jingkeren, nak letak kikul kikti kejongi. Nak kita kalawai kapateng jom ki khun ki siu ki persa ki jongan
bagi jompi. Bat saya siapa ni report mata. Ngapin kenal akbar jompi. Nama dia mati. Kiban rapat yang berkubur. Dia mati. Kiban lalu kita kisipai kibayene. Oh, kisipai kibayene. Jom voice of people party. Ban wanra ya kejengkelan. Om tanah sudah mulai. Rengen sekian. Indon kebentar upat. Ban wanra ya kejengkelan. Akan diberi kebeiyet kejongan kejompi. Kejengkelan akan sekarang rumah. Kalau wan apa mulai. Dari doa berak sikiwe perkejangan. Ban dalam sisi kermen nak kalian kejangan. Ban kalian coba parti berokwe. Bak kejengkelan kanuan. Ban sedang bagi ya kejengkelan. What harus dan banwan. What harus dan banwan. Lingba election after election. Kiba upaya menhambat leh, upaya penmi. Bakata kalong lingba ke MPC election. Bat kumjuru lingba ke MP election. Rakyat ini kubur. Ngintresiton. Bat nginom kut. Kejing doai kejini. Ngasutu kejing hari tiga zaman. Lemda deh kejing doai. Jogi banget kiba pun. Kiba sokia. Habis bat kejing nom jingmat ke sensya ke kadar. Hapok kani dari duit kejini. Kadang nom ni kumbakalong mentah. Nasuku akan share. Pi menit kidur kiba rakhan. Hakpor bangalik kedur tudur campaigning. Kendu sigur naduk kisamna kilong kemi kilong kepa. Bat abang arum mana kiyen kiba sokia kiba nget. Kalau lejer keteng nak kibang kiba pil. Nai kalau ngasot tenak bat ngasoskan naduk mengarah dari kun election. Kadai abang arum kiyen jo kiba nget. Syah ni kiba ba tungin doai. Indoi nak jampi. Indoi nak the voice of the people party. But indoi nak kalawai jokeri perkecahan beliau. Naduk kata kapur pada MP ngasoskan namar dia kun yang dari kun ke jumi. Mendai nak kapur ke jumi. Rengia kun yang kali dah kapur ke jumi boleh. But apa boleh dah dekat ni manublah banyak kun bersyak lagi. Ngasuk komen akmat jampi ni kapur. Namar ngasuk tu bakat donok ke jumi kalau mau pepet. Dan sibuk kita ketok ni sini. Habis dia berkata voice of the people party. Dan sibuk kita ketok. Habis dia berkata jengkran, berkata persyarat pensyai ke jami. Ya ke politik ke batamai. Hendaknya orang ini away. Ngam suye. Habis dia berkata ketok yang mana? Habis dia berkata ketok yang voice of the people party. Namar balik kita. Namar. Kejingit lem kejongan berbelai kapit. Kamban kejing tu bersendiri. Kamdan kejing mut ke bersendiri. Kamdan kejing kuat ya di simet nakalian kejongan. Bangnya sekian nakalian menjadi kum ke parti. Badai kata bapak pelong yang apa kan slow bakam kata kejing kentok joki bubun. Nama kata bapak kejing kentok joki dari kejing kentok klem nomrin. Bapak kejing kentok joki tadi bapak kentok ini dari kejing kentok bagi persyarat penpayan nyupai siapa kejing kentok jom kaptu kat ni khantam idon lagi bagi political parties balarem hak election hari ini sini kala sedang kentok yani nama ngasutu bagi kejing kentok apa joki ki persyarat kala kakia ban penpayan yang jemut jing perkat jom pai syartu politik kebareng ke joki ke politik bantera yo pai bantera yo pai dah kejing pentami dah kejing penbir pada kirukom kipamde. Nah kalian kamu voice of the people party om. Nginum deh ya. Ila keren suara election. Bagi nyai keren nanta. Bagi nyai keren nangli syakmat. Nama kadai kelenti ke bebek. Bagi kadai kadai ke namren. Kepala penonra. Ia kita kejingkela. Kabasisha. Kepala kejingkelku. Nah kata uwe. Bagi kata keemnan kesalam. Nama kata geri. Bagi kejadian riu. Kejongan. Bagi kejompi. Sekarang nak kalian ke mana? Ngambil ni, siapa nama mereka? Nas kerman, bagaiman kasih kerman, bangin sekarang, bagnang ni sekarang, nginang terisyetem, nak ada voice of the people party, hamil pemulai, berkunjung rupa, banyaran, yakiway segi bentang,
baka Voice of the People Party kan sedang bersutia. Ina iklan, ki parok ki bhaye bijuni, ki paramatan bijuni, ki bawan na ki wei party constituency. Khuble sibu, khuble jadu, toble nak khubi ki wei ngai khuble ni por. Nak kata juni lang parok, toble nak khuble jadu.